Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke konzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuzi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke sekuvele-ke ividiyo-ke laphana-ke uthi-ke u-M_K-ke yena-ke noma-ke bona-ke abazingeni-ke izindaba-ke zabantu-ke ababe kwi-M_K, kodwa-ke ubaba uJacob Zuma-ke wabaxosha-ke laphana-ke waveza-ke nokuningi-ke, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela into nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke lo mlisa-ke lo. Mina ngicela kula phansi masizwile-ke le video le kwenama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuze na-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mesicinza nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona ukwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke esiyifakayo kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi, siyazizwa indaba, siyazizwa indaba zithi uyabona mangabe uSkhwiza noma uyintombi yomnewethu waseyakwala, khohlwa ngane yakwethu asisayingeni, khohlwa mawukuthi wena bewukade uyimember ye-MK yaxoshwa noma umshwalense wokuxosha. Hayi, khohlwa ngane yakwethu asisayingeni thina. uSkhwiza nje simbonise ubhuti wathi nangu uSkhwiza wenu, siqhubeka naye. Ukuthi nibangeni noSkhwiza omdala singene ndawo thina lapha, thina siqhubeka naye. Wena into esizoyenza masidibana nawe soloko sikwenza isilima sithi thina Skhwiza, thina sazi wena, senzele usibhakela amakhekhe, sazi wena. Ngale ekhaya uSkhwiza mayefikile nje ubhuti mayesethe nje naye intombi yami nangu umuntu engizoqhubeka naye mina kulo mgqiqo, thina siqhubeka naye ingane zakwethu. Ukuthi nabangani asingeni ndawo. Kunabantu abaxoshwa ku-MK asebefuna manje ngathi thina singabazwela silwe izimpi zabo. Lesikhathi benyusana bodwa, befakana bodwa ku-list, abayibizanga imedia, abasibizanga nathi. Mase sebexoshiwe babiza imedia, bafuna nathi ngathi singangena ey'mpini zabo, kube abantu esizobakhulumela, kube abantu esizobalela, kube ngathi ukuxosha kwabo yinto engafanele. Thina umsholozi mangabe sethe mina nabo abantu engizoqhubela nabo, thina siqhubeka nabo ingane zakwethu. Nina ukuthi usephumile kini, ayi okwenodwa singene ndawo thina masikubona thina hayi sokuxoxisa akunankinga, kodwa ukuthi sizolwa izimpi zenu, hayi khohlwa ngane yakwethu. Thina nje lokho sekuthiwe khona nakho qhubekani nalo, soqhubeka nabo. Khona bagijimela ku-media, kuno-comrade uGasa, ucomrade uMjado, bahlala baqhubeka ne-discipline, balokhu beshumelelile nje discipline, babuyiseliwe eParliament. Amahlongandlebe aphuma hamba gijima ku-media, agijimele inkantolo. Ila oyiveza khona-ke mangabe uwumuntu ongakhona ukukwazi ukuhlala emshadweni, ila uqala khona ubone ukuthi lo muntu engakhona ukuhlala emshadweni. Bahlala ucomrade uMjado, bahlala noGasa. Baphi manje? Babuyelile eParliament. Mahlangandle bahamba ovula amacala, afuna thina kusilwe futhi silwele leyo. Thina uNkulunkulu wami sifana nomne wabo wentombi, sifana nje thina nabantu abawuSkhwiza kini, nosixolela ingane zakwethu. Mangabe nje thina esethe umne wethu nangu uSkhwiza, angeke ingane zakwethu thina siyoqhubeka nalokho kusho umne wethu. Methi nangu uSkhwiza siqhubeka naye, lo msholozi asethe nangu engithi mina akabambe la, siqhubeka naye. Ukuthi omdala kwenzakalani, hayi niyosixolela ingane zakwethu. Hey, siyazizwa indaba, senifuna ukulwa ngathi, funa singene endaweni zenu silwe izimpi zenu manje. Lesikhathi nifakana nodwa ku-list, nasibizana. Lesikhathi nifakana nina nodwa kulama list enaniwenza, nayibiza imedia, mayesenibiza imedia, senigijimele inkantolo, senibhala ama-statement, sekufuna thina sizokhuluma silwe manje silwe izimpi zenu. Hayibo, so mina umacelecele.